Nove fasade skrivaju jednu tajnu. Nema ničeg sjajnijeg, ljepšeg i ekskluzivnijeg od nove fasade. No, kako vrijeme prolazi, vaša fasada gubi svoj sjaj i boje postaju sive. Razlog tome je što se kod uobičajenih završnih žbuka koriste polimerna veziva. Ta polimerna veziva su termoplastična. To znači da postaju meka kada temperature rastu. Temperatura površine fasade može narasti do 60 stupnjeva Celzija. Sitna prašina i druge čestice prljavštine u zraku prijanjaju na takvu ljepljivu površinu, što znači da nakon nekog vremena vaša nova fasada gubi svoj sjaj. No mi smo razvili Baumit Crystal Set, briljantno blago iz naših Baumit laboratorija koje može očuvati sjaj novih fasada. Baumit je zamijenio 75% termoplastičnih veziva novim prirodnim kristalnim vezivom. Ovi minerali stvaraju kristalno čvrstu, prozračnu i iznimno izdržljivu površinu s izvrsnom otpornošću na prljavštinu. Čestice koje se talože na fasadi otpuhat će vjetar ili će ih isprati kiša, stoga neće ostati zalijepljene na površini. Baumitov prirodni set žbuke i pretpremaza skriva svoj jedinstveni kristalni efekt. Samo Baumitov kristal aktivator može otkriti ovo blago. Nanesite kristal aktivator na zid, a zatim kristal top kao završni sloj. U kombinaciji ova dva visoko kvalitetna sastojka otključavaju iznimna svojstva kristal seta protiv prašine i sivila. Kristal set iz Baumita za dugotrajne kristalno čiste fasade.